Lewis ar dafliad hir. Stead rwan. Yn geisio gwneud y gorau ni. Dacl hwyr a Stead chwarae'n parhau. Edwards ar ergyd. Os y gyfle Prestatyn, oes ma' na Jack Kenny. 4edd gôl o'r tymor iddo fo. Ac o fewn 2 funud, mae y tîm cartra wedi mynd ar y blaen. Fe na lwc yn y cwrt Cosby, y bêl yn disgyn y garedig wedyn. A Kenny'n plannu'r bêl heibio i Conor Roberts. Bôl. Holmes, groesiad da. Tuag at y postyn pella Rittenberg. A mae'r dinasyddion yn gyfartal. Oedd hi'n groesiad o didog gan Danny Holmes. Mae Rittenberg a'i gynta o'r tymor wedi nion i'r sgôr. Holmes, tuag at Dimitri, mae Jones allan. Ar y bediad gan Carl Jones, Luke Wall, ffigio i Bay Parker. I Dimitri sy'n geisio troi yn y cwrt Cosby, Wall rwan. Mae'n disgyn i ochr bella'r cae i Braden Shaw. Shaw ar ei droed der, ergyd yn fflachio heibio'r postyn pella. Oedd Jones y golwr yn llonydd. Mlaen i Shaw. Groes dy gael yn ôl gan Rittenberg. Sathra ar y bêl thyn ni ôl. Tuag at Stephen Hewitt. Symudiad gwych gan Bangor. Ail o'r tymor i Hewitt. Taran o ergyd o 20 llath. Dim gobaith y tro hyn i Carl Jones. Prestatyn 1, Bangor 2. Hanner awr o'r gêm di chwarae i gornel. Un dda hefyd. Tuag at y postyn ar Ben Maher. Ail gyfla! Dwi'n meddwl na Fairhurst i'r un. Gafodd y cyffyrddiad ola yn y cwrt Cosby. Gol gynta o'r tymor iddo fo. Ac ar ôl hanner awr, mae'r tîm cartra yn gyfartal. Prestatyn 2, Bangor 2. Stead, chodi fyny tuag at rediad Kenny sy'n rhwng 2 chwaraewr Bangor. Chwr bella'r caeth yn hi'n ôl i Edwards ymlaen. Tuag at Stead! Dacl lan dod i mewn, mae dal yn y gan Maher sydd at Conor Roberts. Cyfnod gorau'r noson hyd yma i Prestatyn. 2-1 yma ar yr ddibastien. Tuag at y postyn pella, mae'n dod arbeniad drwy rwyd i hun, na tydi ddim, mae'n disgyn i Edwards. Mae dal yn rhydd. Saec Edwards yn geisio manteisio. Oedd ar y llinell, dwi'n meddwl o ffona. Oedd hi ar chwaraewr Bangor yn y cwrt Cosby. Dwi'n meddwl na Tom Kennedy yr un gliriodd, oedd ar linell i hun. Miley, allan i Damien Allen. O flaen mae Rittenberg, tu allan mae Wilson. Rwan mae Rittenberg yn chael i, braidd yn ffodus, mae'n disgyn nôl yn y cwrt Cosby. Ar draws mae'n dod, ar bediad da gan Carl Jones. Mae'n taro wedyn Jack Lewis o ergyd Luke Wall. Ac allan am gig gornel i'r dinasyddion. Wilson. Tuag at y postyn pella, mae Miley a mae Carl Jones yn ei chasglu hi. Neu ddau erbyn 2 os oedd yn hyrddio. Yna Gerdyn Melyn, drwy ddangos i Braden Shaw. Dimitri, doedd ddim yn cam sefyll. Shaw. Gan bwysa gan Noah Edwards sy'n gryfach. Ac mae'n ennill cic. Rydd, mae Braden Shaw di gweld un Cerdyn Melyn. Cerdyn coch i Braden Shaw. Bydd y gynta ni wirion. A mi dynodd o Edwards yn ôl. Wrth o frasgamu dros hanner ffordd. Bangor lawr i 10 dyn. Maher. Eisiau mynd teipio i Hewitt yr ergyd yn curo! Conor Roberts! Am gol i Ben Maher! Dim gobaith i Roberts! Clasur o gol i gynro unrhyw gêm o bêl-droed yma ar erddi Bastien. Holmes yn clirio. Dyna ni yn y funud ola o'r 90.
Bangor ar ei hôl i, lawr i 10 yma, Tom Kennedy yma, Jack Kenny! Wedi manteisio ar gawn gymeriad erchyll rhwng Tom Kennedy a Connor Roberts. Y fo gychwynodd y sgorio heno, a mae weld a fo sy'n ei gorffan i hefyd. Cloc yn tar y 90. Prestatyn a'i pedwaredd. A siawns fod y triffwynt o'n ddiogel rwan. We felt we didn't give any sort of account of ourselves last week. We were out of the game before we even started, and it was important that they show some character to come back. We worked on something all week this week of how we felt we could cause Bangor problems, but it's over to them to go and carry it out. And today I thought we did cause Bangor lots of problems. I felt we had lots of chances, and at 2-1 down you're thinking, is it going to be the same thing again? But immense resilience and character from our lads, and fully deserve the 3 points, and I'm really, really pleased with them. Just shows you how quickly football can change, doesn't it? I think, you know, I think about 10 days ago we were top of the league, you know, everyone level on games, and the next minute, you know, a week later, you know, we've lost 3 out of the last 4, and like you say, conceding far too many goals. That's football. I think, obviously, you know, we've had a chat in the dressing room there. Football is always about how you respond in a game, on the pitch, after a bad result, after 2 bad results. I think what's most disappointing today is that that's the first time this season that we've not been able to bounce back after defeat. That's the first time we've lost 2 in a row. You don't want to be doing that too often. We'll always go to the end, no matter who we play, no matter what the score is, and that's what's really special about this group of lads. We never give in. We're a bunch of honest lads, and you know, I really believe this will really push us on now to achieve great things. And you know, top 6 is our aim, and I believe we can achieve it.